الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kami Islam, alhamdulillah, yarinay sab kami ha jaman na to ini. Amin waktu long ta ipagpupuso na to sin bunga sin pag-iman insyaallah subhanahu wa ta'ala yari in guru na to kalasahan alim mulya amoy in long tatagsuko sin waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na in kami manaabiti kami kaniyo amoy in muso kita niyo sin bunga sin pag-iman amoy in irihil niya kato taniyo ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ari na ko magpahawa sin hilalaungan ko, itukbal ko na in guru na to kalasahan, wayro na rukaing dan kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة فكان مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Mahuli mga palanggungan namo, hari namo pa ikatukbal kaniyo yung pangadyan na to haruman ini. Manalam salam kami ha mga taymangud namo harama amuin biyaksa tumainghog singkatan pangadyan dahil di ha lugal ini hatiap-tiap dum iban sinadlaw diajarahan nila in panghindu day nga kalam si mahasut si mahatinggi damik kiyan day nga hadis sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haruman ini mga palanggungan namo, manalam salam kami kaniyo. Halapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari na isab kita niyo nagbak haruman ini. Mangadji kita niyo. Simpangadjian. Salta pangayuon taniyo suhud. Pamahasut si mahatinggi. Bangmayan madawhat taniyo
imbiyay ta kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala tiyo karayawan dahin diha dunya. Labi aulahi suhud tanyo pamahasos si mahatinggi. Bang mayan makalamud kita niyo hajumlahan sinipon niya katukbalan sintutungbasan sa rayaw-rayaw hadlaw kana. Kay mangud na mo agama Islam masira impangadyan na to habunga simpag-iman. Damikyan habunga simpag-iman sugpatan taniyo. Impangadyan na to sindom limaway himbunga simpag-iman amo na kalasahan sim mga basila bar-iman usugi bambabai in ilmu bunga sa rayaw-rayaw simpag-iman. Kay mangud na mo agama Islam imag-agama ini suwaing katan tinggilan niya timinggil siya hapag-ingat. Tenga sabiad to hambuk masa in hambuk kakasi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin bantug hamasan niya sambil pamasan na to ini bantug na siya. Bukon siya nagbantog simbaran niya. Sa nakalamod siya mabantungan sim mga tao marayaw. Aun hambo kusog nakapamung kan Abu Hurairah. Abu Hurairah bantog siya nangadji sing Quran mahamulya. Damikyan nabantog siya naghapal sin hadis sin junjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam nakilal si mga sila nakauna ring kato taniw labi aula nakilal siya sin huling zaman amunain hamasan natuin nakapamung kaniya inhambu kusog qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu kapa bitarkil ilmi ida'atan. Inagi kaniya, mamarahin na laong niya, kalugian, mamarahin na kaluppasan, mamarahin na nalawa, bitarkil ilmi ida'atan. Mga tuan, bangaon nalawa din kato taniyo, para kala tiyo kakukunahan taniyo. Labi aula para kala dakula kakukunahan taniyo. Magmasusasan kita niyo. Mga tuan, malago kasusahan. Laong sinambu kusugin ni. Pahamuk sahabat bantog. Hay nang marayaw. Bantog ng adji sing Quran. Iwan bantog nagapal sin hadis sin junjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nalawain ilmu ayaw pari nalawain asal nalalawa da misanin wala nalawa mga tuan malawa da apabila wala dunin ilmu kawayaan si mahasud si mahatinggi. Kaya nga sabab yan ayaw kita niyo mainu-inu hamasa na to ini. May ta matawd sin mangi parasahan. May ta matawd kawas sa mangi da parasahan. Hansam na kaw mangi da parasahan mo. Sabab tuan aun nalawa. Apabila nalawain ilmu, sarang nalawain kataan. Dahil nga sa biyad mga tuwan ng mga bar-iman. Mahal ka in kataan, mahal ka kanila. Sumagawa impiyahal ka nila. Amo na in ilmu, biyay ta si mahasut si mahatinggi. Sabab mabuka sila malawa. Mabuka sila kalawaan karayawan diha dunya. Mabuka da sila kalawaan tung basadlaw kana-kana. Sabab ayaw pari malawa, in nalalawa da.
misanin wala panalawa, apabila wala doonin ilmu, kabayaan sin Allah Ta'ala nalawa. In makna sin nalawa na hindi lupas, mga tuwan. Sabab in ilmu, in mag-aramat, timinggil siya pag ilmu. Timinggil siya pangadji. Di man jari magtag-ipon pa Allah Ta'ala, wala limaway hapanghati. Dahil nga sabab yan, yung pagtag-ipon at yung pag-ibadat, hinang sinisiw-siw mano siya, apabila paningud-singudin kaniya, wala liyaway, nanuntut siya ilmu, wala liyaway, piyagguruhan niya, in para kala yung mga tuwan, kalawaan siya karayawan sa lagu-lagu. Amo yan mga tuwan, in kaya pamong sinamukusog. Pagkakasi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damik yan subay na to kakasihan, kalasahan. Sabab, hamuk siya rin ang mga ipon sin Allah Ta'ala, piyag-sacrifice niya in kabuhi niya. Piyag-sacrifice niya in dugo niya walihan niya, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga tuwan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan sin Allah Ta'ala mangayo suhud kaniya. Mangayo dua kaniya. Sababing kita niyo, suway mangayo suhud, pamahasot si mahatinggi. Yung pangayoon taniyo suhud, pamahasot si mahatinggi, bang man tumaudda, bang man dumayawra, uno yung pangayoon na to suhud, bang man tumaudda. Wala hinduan sinallahu ta'ala yung junjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangayo suhud, ang patumaudin alta. Wala hinduan in junjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo suhud ang patumaud in kabun. Bang nangayo kalu-kalu tiu-tiu din pangayo niya. Sa kawatuan in kialimpal kianukil hakitab si mahasut si mahatinggi halom sing Quran mahamulya hasuratut Taha parman si mahasut si mahatinggi kur rabbi jidni ilma walhiqni bisalihin. Hinduan siya sin Allah Ta'ala mangayo ang patumaud. Bukon mangayo ang patimiu-tiu. Sa daakan kaniya sin Allah Ta'ala ipapangayo. Harap patuhan mangayo, bukon papagkahi, bukon patao. Unin pangayo, hindu sin Allah Ta'ala. Amo na tuhan yung pangadji. Hipapataod sin Allah Ta'ala yung pangadji in ilmu hajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya hindi agad kita niyo. Kita niyo mga tuhan. Na, huning suhuron na to patuhan, Rabbi jidni ilma, o Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Pataura kami yung panghati na mo. Bangman yung panghati na mo, kumugdan magtag-ipon kay mo. Bangmayan, in ilmo na mo, kumugdan lumasa kay mo, pagkakaumala sa kamo. Amuan tuan yung kagunahan na to. Suway kita niyo magdoktorit dun ha, napangadji yan. Hailmo yan. Sabab, yan biyay ta si mahasot si mahatinggi, hipapangayo suhud kaniya. Ay muna suhuraning kaibanan, bang mo'y suhud pa Allah Ta'ala, kung na makamataod, sa impapataura. Bang mayan tumaud in panghati mo, in ilmu mo, ha ilmu mag-ingati in ipon, iwan sintag-ipon. Na, aturayan mga tuhan. Hasuratu Taha. Jidni ilma, o Tuhan ko, mangayo ako kay mo ilmu sa taon-taon. Siya yadto. Siya in naglapal, kato'y makamaksuran. Na mga tuhan, bangsaw pa main ilmu, piyangadji sintaw bihaon.
amo na yung kiyabak niya sin marayaw. Amo na yung kiyabak niya kulalan marayaw. Labi tuwanin ilmu ini. Magkapunyahan siya kabuhi niya rin di marayaw. Labi aula adlaw ka na. Ba't amo ini susungon sing kita niyo? Way himal ka patuhanin dunya ini. Way halga patuhan sin dunya. Na pagkaway halga patuhan sin dunya ini, how ni mahalga kaniya? Law susungon tuan. Dahil nga sabab yan. Papangayoon kita niyo ilmu kaniya. Ampa na to kahatihan ininangon na to. Di hadun niya. Bukun da mahalga inyari hadun niya. Sa inlabi mahalga. Yadto hadlaw ka na. Tulayan mga tuhan. Rabbi jidni ilma. O Tuhan na mo na pataura kami ilmu. Sabab bang timao din ilmu ta. Ayaw pari kabakan ta inya unda asal. Misanin nalawa kabakan ta na. Nabihaon, haway ta sin nagkabtangan niya do. Bang wala doonin ilmu kabayaan sin Allahu Ta'ala, ay ikaw maghulat-hulat, long muya unda, nalawa saan? May ta nalawa, sabab wala doonin barakat haalta mo. Wala doonin barakat kawasan mo. Wala doonin barakat hansam mo. Pia panjari kau sintuhan hansam, mabarakat saan? Pia panjari kau sintuhan pangit, mabarakat dasan. Sabab dua yan, aw malingkat, aw bukun. Na pagsamin mo bukun kawansam, ay nakamagdukal. Pakaya na sadya in ilmu kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pataura na sadya in ilmu yan. Turayan mga tuhan. Kaya nga sabab yan mga tuhan. In ama, iwan ina, tanto malasa siya hanak niya. Malasanain ina, malasanain ama, hanak niya, labi in lasa sinallahu ta'ala hanak niya. Na aun ama tuan, wasiyatan nin anak niya. Hingan sintaw ini, Mus'ab ibn Jubair. Nagwasihat siya anak niya. Nagpatumtum siya anak niya. Unim piatumtum niya anak niya. Ta'allamul ilm. Pagguru kamu tuod, inagin niya. Pagguru kamu sin ilmu. Pagguruhin yung ilmu. May ta. Sabab, bang niyo pagguruhanin ilmu, ampa niyo kaingatanin ilmu, intiyo-tiyo tumaod. Inway maawon. In nalalawa kabakan. In mataod magduruhunin taod. Tulayan mga tuan. Ta'allamul ilm. May ta'yaddo. Wa in lam yakun laka malun, kana laka jamalan. Fa innal ilma afdalu minal mal. Inagin niya, ang kansuway ni utud, mga anak, pagguruhanin ilmu, amin siukat, hindu sin Allah Ta'ala pajunjungan, sabab, indayaw sin ilmu, misan wayroon nasin mo, bang aun ilmu mo, kanala kajamalan, amo na yan impalmanis, amo yan inikalingkat kay mo. Biyaon tuan baliskat. Inagisin tao, misan sana kulong na mangiusog. Bang man ako mataudsin, ako ninhansan. Iniya na pangitata. Iniya na pilosopisin tao, iwan tao. Saka wahaway ta sin Tuhan tani Rabbul Alamin. Hapasampay sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haway ta sin mga sahabat niya mo ini. Wasihat sin ama anak. Pagguru ito din ilmu ini. Misan wayroon nasin mo.
hikalingkat kay mo, hikalingkat sin atay mo, hikalingkat sin pikilan mo, hikalingkat sin kabuhi mo, iwan hikalingkat sin pangatayan mo, mangarap, padarat si mahatso ti mahating inilmo. Nabiyaon tuwan, di pagkakaran sin pilosopi sin tao, bukon lang niya. Minsan na kaumatawdil mo, bangoy sin mo. Abalis ka tuwan. Yung katan nakavaksin biyaw, namintaw takail mo. Tiyo-tiyo da, in nagkarayahan. Tiyo-tiyo da, in timaudsin. Tao, way ilmo. In mataudsin biyawon katan, in mataud kawasan biyawon katan, tao takail mo. Dahil nga sabab yan, nagkusugin tao nanuntutil mo, ama sa nato ini. Sumakawa mga tuwan, adapon in ilmo, kawayaan sin Allahu Ta'ala, napahil-pahil. Wala kaya butang nga uno. Ilmo ipagpalingkat, ilmo ikabaksin, bangyaon kiyaunda, in kawayaan sin Allahu Ta'ala, siya na intimap pa sin karayawan. At turayan tuwan, bang bihad, tuin ilmo inipal manis sa lagu-lagu. Tuhanin nagbayta, palmanis yan. Ang paimbayta sin tao, sinim palmanis. Bang laong naunsin mo, misan mo bukon kampong, laong na magkampong kita bro. Kaatuan, paimam, magkampong saan kita laong niya. Bang ka matawlsin, bang way sin, way kampong mo. Ang paimbayta ini. Wa in lam yakun laka malun, kana laka jamalan. Bang wayroon na sin mo, sumakawaon ilmo mo, ikaw na nintaw malingkat. Mayta, lianna al-ilma afdalu min al-mal. Kalna in ilmo, labi marayaw rin uno. Dengasin. Nabalikan na to mga tuwan, ha, pilosopi sintaw biyahon, sinim malingkat. Bukon ilmo im malingkat. Na, bang sinim malingkat, aturan yun yung kahalan na to ini. Magtiyaon, magsagga pa sa lansin. Auditon sinusog yung babae. Auditon sin babae nusog. Turayan. Sarang mag-audit yan, doon may mga kaupis-upisan. Pagka mga magtiyaw, kung sila mag-audit, sinuweroon daw nun nila. Nabiyahon tuwan, nag-audit nin tao. May ta, piyang lawakan na sinusugin babae, piyang lawakan na sim babae nusug. May ta, wala doonin ilmo kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, kalingkat tuwan, inilmo, amin ipaingat sin Allah ta'ala ini. Uno yan. Ilmu din. Ilmu pag-agama. Amruhu wa nahyu. Ilmu daakan, iwan ilmu liangan. Di dumayaw. Impakaradyan na to diya dunya. Ataw cinsin na pabila wala dunin ilmu pag-agama, ilmu daakan, ilmu liangan. La tastakin. Di tuod muntul. Bang di na muntul, di dasano matul. Ay, banusin-sin, wala nakahatul halong pagula. Banusin-sin, sinang kapamilo, wala himatul man, napulak kanak na. Mayta, wala doonin ilmu pag-agama. Nabangkaw tuan, mabaya mag-agama, paunahain ilmu, imbunga sin ilmu, sin. Imbunga sin ilmu, kawasa, biha untuan, way bunga kataan. Tayo mangod na mga agama. Yanin baita katutan. Yanin wasihat sin ama paanak. Pagguruhin yung ilmu, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi laing sintagin yung sin ilmu, hikawak niyo kulala, hikawak niyo sin. Fa in lam yakun laka malun, kana laka jamalan. Bangwayroon na sin mo, aong pakay mo lingkat. Uno yung lingkat yan. Lingkat karna sin, bukon. Karna lingkat,
yan ughara kay mo sinallahu ta'ala. Mabarakatin atay mo, mabarakatin akal mo, mabarakatin kabuhi mo, mabarakatin tikang mo, yari hababaw singgumin. Tay mangud na mo akama. Kaunahan na tuod alupunin ilmu kabayaan sinallahu ta'ala. Pagsawsawhan na to. Bang di na makapagsawsaw hasin, pagsawsawhan na to ini. Mayta, innalalawa kawakan na to. Imma taod magdurunin taod, intiyo-tiyo tumaod. Rabbi jidni ilma. Utuhan ko. Hino sintuhan panabi niya, hino da sinabi na to kato, pangayon na to, utuhan na mo. Patawrin ilmu na mo. Amin ilmu na mo, di mabuta sinakal na mo, din kay mo. Di lumumin atay na mo, para kala sin, para kala kawasa sa bangmayan, lumano impangatayan na mo, mangarap kay mo. Tay mangud na mo ako. Na, uno pembiyayta sin Allah Ta'ala, indayaw sin ilmu yan. Paman sin Allah Ta'ala, suratul Jum'ah, Huwaladhi ba'asa fil ummina rasula. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ummi. Way siya nakapangadji, way siya nakapag-school. Way siya, kaya doon magbasay ba magsulat. Sa gawa nag-direct, mujijat kaniya. Hapal man sinallahu ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Himma po asdain kaniya, lumabay, magguro. Magbasa, iran, magsulat. In siya live, di nga tuwa narap maun kaniya, nakaingat nagbasa, nakaingat nagsulat. Huwaladhi ba'asa fil ummi. Allah Ta'ala napi siya ummat Arab. Daakon maun pa ummat yaon di maingat magbasa, di maingat magsulat. Unin nindo niya yun. Yatlu alayhim ayati. Naraak siya sin Allah Ta'ala magbasa sin ayat. Quran. Kanin siya nabil ummi. Way siya nakasud, nagguro, magbasa, iwan magsulan. Na wayron mahunit Allah Ta'ala, direct siya. Allamal insana ma lam ya'lam. Hinduan siya sin Allah Ta'ala. Magtuy-tuy, nakabasa, nakasulat. Kaya sabiad to, naraakman siya nabi, piyara sin Allah Ta'ala. Hinmuna hindu niya. Yatlu alayhim, magbasa sing Quran. Turayan tuan. Na yung Quran, kagunahan na to biyang basahon. Habasahan masyhura. Habasahan amin Hindu tiwila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na simpagkarunguan na to hamasan na to ini. Pagbasahan na sambahayan. Na. Uno pa inindo niya, wayujakihim. Diyaak siya sinallahu ta'ala, maglano. Maglano singgumi. Uno ni paglano singgumi. Nagdara siya buduse, nagdara siya tarak maglano bukon. Yari raon di, maglalano. Sa naraak siya maglano simpangatayan. Hinipaglano ang pangatayan, bukun sin, bukun kawasa, ilmu mga tuwan. Dahil nga sa mabiyad to, mag-usos kita ni mga tuwan, pagguruhan natin ilmu ini. Sabab, misan malano, mataod maglalano, yari hababaw, singgumi. Apabila'y maglalano, malumida.
na mga tuwan. Malanuin lianuan siya naglano malumi. Maon din pag hiluhala. Maon din problema. Sa bangyan malanuin naglano, lumano sa lianuan. Sumanyang imano siya, tay manghud na mo akam. Na, unin lan papalanuan na Nabi Muhammad. Pagsiri. Di kalanuan sin pagsirik sin ummata masa na to. Di kalanuan sin kawasa in pagsirik, in pagkupur, in pag-anyayari. So yan mga tuwan. Nauno rin ni kalanu yan. Yujakihim. Naraakin Rasul sallallahu alaihi wasallam papahinduan ni manusia in ummat paglano kamu rin nga kasiri. Paglano kamu rin nga kakupur. Uno ni paglano niyo amunin suway manuntutin mo. Wa yujakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Iwan, naraak siya sin Allah Ta'ala puasin paglano ito. Papahinduan ni manusia yaunin kitab nila. Yaunin sulat nila. Yaunin manual sing kabuhi nila. Bukun aturun sadya pangadyon mga tuan. Ampain na binato Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct na way na limabay nagsulat, way na limabay nagbasa, magtuy-tuy na kaingat na siya. Sabab diak na siya sin Allah Ta'ala, papagbasahon, ibang papagindoon. Ingaton ng Quran. Sa impag-ingat sin Quran, subay hakabayaan sin tag-Quran. Bukon yung pag-ingat sa Quran, hakabayaan na to. Dahil nga sabab yan, yung pag-ingat sin Quran, aundan labayan na to. Yung pag-ingat sin hadis, damik yan, aundan labayan na to. Aun atulan niya. Nawang ing Quran ingatun, iwan sin hadis ingatun, bukun haran kabayaan sin, mahasot si mahatinggi, kaya dataw, nagsuntukin tayo iwan tao. In Quran, iwan Quran, magsuntuk da, papagsuntukon sin tao. In hadis, iwan hadis, papagsuntukon da. Tulayan, tayo mangod na mo, hakama. Na, indayaw sin Quran bang mo pangadjion? Dahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, lirap il manzila, warap il makana, fid dunya wal akhirah. Hikataas singgulalan muriya dunya. Kataas sin martabat tanyuriya dunya. Bukun to ini kataas sin martabat atawd sinsin. Pag matawd sin mo, pagtabangan ka si Mano siya hirusdos. Kata, nagtatali hirusdos ka, utungon ka, harap pababa. Sa ilmo, bang natupiyag guruhan in ilmo ini, magsama-sama yung katan, dumusdos kay mo, pababa, umutong kay mo pababa, way makakaos. Mayta, inggapi mo, tagdapo sin langit, iwan sin lupa. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah ta'ala yung mag-aangkat sin martabat, magpropromote sin karayawan sin manusia. Sa kalintaw yaon, magpromote na siya simbaran niya. Nabiya intaw bihawon, maap tabiya da kuman, nabiya uwak. In uwak, wayroon na language na hamuk, uwak da. Magbayta na sadya sinuno. Namisan na nabiya na uwak, imano siya, magbayta na sadya sinuno, bang wala doon yung kabayaan sin Allahu Ta'ala, mga tuwan. Laong simbata bihawon, negative plus negative equals negative. At below negative. Na. Yarfa'illahu. Kawasasin Tuhan, magangkat. Way kawasan na to. Nahisiyo ng katunsin Allah Ta'ala in
manjila ni ariadun niya. Amanu, amin mga sila na hinang bariman. Hisiw pa. Wallazina utul ilma darajat. Amin mga sila. Piyagguruhan nila ilmu. Ilmu Quran, iwan sin hadis. Bariman pa sila. Piyagguruhan nila panyad to. A'la manjila fid dunya wal akhirah. Aturayan mga tuan. Dahil nga sa ganing Sayyiduna Ali radiyallahu an, aong kabtangan, pamagbukan niya kato. Kabtangan sin Sayyiduna Ali, tungod, komparisunan, tara, sinsin, iwan sin ilmu. Piyagbabat-bat sinangad di, simbukun nangad di. Sa bangkilon na mo, haruman ini. Bang biyadiin in darajat, sinsin, iwan sin ilmu. Hinagin niya, sin Sayyiduna Ali, karramallahu wajha, in ilmu, bang mo piyang dihil, gaman tumaud. Insin bang mo piyang dihil, bang aun hangibu mo piyang dihil mo, way na kay mo. Aturayan. Insin bang mo piyang dihil, hakabayaan sintuhan, piyang dihil mo hangibu, ganti adda kay mo. Insin piyang dihil mo, wala doning kabayaan sintuhan, way na kay mo. Bagdo sa pakaw. Amuan tuan. Hangkan kagunahan to din ilmu ini. But in ummat na kaunda, tiandas sintuhan, haway sin. Haway pagkaun. Kaya pasan nila. Nahinang sila, awwalul muslimin. In ummat ini, tiandas kita ni usin Allah Ta'ala, mataud sin, mataud kawasa, mataud pagkaun. Sa kawatuan, mataud diahap di kampung na to. Mataw dia hapdi harigbay na to. May tayad to sabab wala doon in ilmo amin makonsinsya kaw hatawyaon. Dihan mga tuan. Ampain ilmo ini nagkukunikin atay sintao. Di siya makasungit, di lumabay haliog niya. Bangaon kaya tumtuman niya, di makakaunbiya ka niya. Ay, nabihawon tuan wayron na naman. Sarap sa dyan kaya na naman. Aming kampung niya, amin yung taon halom sinula niya rin makaon. Way na konsinsya siya. Na aturayan. Na, uno pendeta sin Ali radiyallahu anhu. Ha comparison sin ilmu iwan sin. In ilmu, security mo. Ikaw yung jagahan sin ilmu. Akaran ka pauyo-pauyo. Sambil palawam sin kubul. In sin, si security hanin sin, dia jagahanin sin, dia jagahanin tagsin, dia jagahanin tagkampung sin, dia jagahanin bay sin tagsin, sambil sa sakatan niya, dia jagahan. Turayan tuan. Sa ilmu, security mo. Bang mo piyagguruhan in ilmu ini, security mo na. Tay mangod na mo, taabitun na ito yung ginawaran na ito. Ain hula, piyaguhulaan na ito ini, amoy dunya ini. Wala kaya paglilingugan, biya sin masa na ito ini. Inumat na kauna, wala naglingog, biya sin lingog ang masa na ito ini. Way sila nag-usal ba, way sila nag-usal ununo. Sa hamasa na ito ini, ginis bawarapan na. Na. Yad to mga tuhan, imbayta ka to. Hangkan, imbungasin ilmu. Imbungasin pag-iman ilmu. Biyogbukan tuod sin mga silabar iman, sa baba mo ininuno. Amo ini kakusog. Gawot.
Aminin palsugpatan sinipon, paghatian sinipon, iwan tagipon. Balikan na to, bangkaw si Manyang, hamuk din ilmo mo. Kaya pag-abroad mo, kaya pag-upis mo, kaya pagkatantan, inituan, sumanyang kau dunya sambil padlaw akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu, kabayaan sintuhan. Dahil nga sabihan, aun ilmu, di kabayaan sintuhan. Nagpatili kunin na, binangayo siya ruwa. Unin dua niya, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin layam. O Tuhan, kung magpatili mo na ko ha ilmu, di makarihil karayawan ka ako, paahli ko, pabangsa ko, palawom sin pagula ko, di ko nakatampa ni akuhan. Sa kaliyarin tao magbabayta, misanway na ilmu kuwang man ako takasin, ako nin mataod bagay, ako nin mataod kampung, ako nin katanta. Na mga tuwan, magbalik kita niyo pa ayat sa suratul Jum'ah. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, tungod pa Yahudi wa Nasara. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Pitan kita niyo sinallahu ta'ala ing kitab piyanaog kanila, kitab Taurat. Yaon doon kanilang halawm yaon ninda kaniwan liangan, naraak sila ipapakad yaon. Wala nila iagad. Wala nila man iagad piyang hinungod sila sinallahu ta'ala. Biyasin sa pantun binatang himar. Nagda sadya sindarahan, kaya bugatan, wala siya nakabak kapaidah namin himar yaon, way. Aturayan mga tuwan. Yung Yahudi, wala nila na piyagkahakaran ng Taurat. Sambil mabahagi sila kapituan tagisa. Yung kapituan tumpukan, laong si mga maas-maas, magkabtangan, manigabluan sila palawong sinapinal ka jahannam. Hasabab sin intakli pa kanila, wala nila iagad. Inda akan kanila wa nila iagad. Gaman, pindahan nila pa. Nauno yan ito, mga tuwan. Para kato, ayaw na to pahil-pahilo ng pag-ingat sing Quran. Piyang hinungod, si mahatsot si mahating ginyahudi, wala nila man iagad ng kitab Taurat. Inda akan iwan liangan, nabiya sila sin dungki, nagdara si mabugat, di makawak karayawan. Nari na mambating chin, di na mambating kawas, away karayawan. Ito na yan. Na. Piyara mo hadungki, di mo yanin dungki, pila ni kabayad ko kay mo. Di mo saan iano ni nayo, pila ni kabayad kay mo. Why? Bihad to sa pantun, nagdasad dyan, hayop yaon, way roon siya nakahampit karayawan. Humampit kita niyo karayawan. Sing kitab pera marikato taniyo. Yauning karayawan halaw man niya. Humampit kita niyo karayawan. Sin hadis sin junjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam niya, nini kasan ng kato taniyo, yaw nini kapayakon kato taniyo rin diya dunya sambil padlaw akhirat. Bukunin halaw miyaw ni kapag ambulda. Hikapag igil, iba ni kapag jangking, si Mano siya, sa inhalawm niya yaon. Innalawa kay mo kabakan mo. Intiw-tiw kay mo tumaod. Inasal mataod magtataod. Malawak mapun. Nabubulak mahambuok. Purayan tuwan. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Parman si mahasot si mahatinggi. Hisiw-siw imamaugbog. Magad havay ta ini. Insiyayan.
Manuituyan, mabuntol da hindi adlaw dunya. Manuituyan siya dagpak paalawom sin sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuntol da siya. Fakad hudiya ila siratim mustaqim. Na, bangin ummatin tay Quran nila yung Quran. Wal iyadu billah yadto biyayta sin Allah ta'ala yung kahantang sin Yahudi. Hamba sa sin Nabi Allah Musa, piatulunan sila kitabingan niya Taurat, wala nila yagad. Wala nila man yagad, nabiya sila dungki. Sa kaula-ula, nagdahadyan dungki haun, di siya bayaran. Kataan siniparakan niya, rahon niya sa wayrun na hampit niya. Biya dahan, tuan. Bangin ummatin, niri nila pangadyuning Quran, mahamul niya. Amin piyara marisin Allah Ta'ala kitab kanila, uwat nila. Sabab in Quran bang mo pangadyun, uwat na singkataan, sakit. Ilong muway na sakit ko. Tuhanin nagbayta. Nadadiagnose kita asal sin Allah Ta'ala. Pagbayta katin, uwat yan, Quran. Shifaun linnas. Shifaun lima fis sudur. Ubos na kau diagnose sin Allah Ta'ala. Yan na uwat biyata kay mo. Ay na kumamayta. Uy, siya ni sakit ko. Na wala na biyata kay mo sintuan. Sa biyata na kay mo inuwat. In sakit iso rin nakit. Allah subhanahu wa ta'ala. Labi aw, labang mo kaya ingatan pa yung sakit. Hari mo na kaingatan yung sakit mo. Sa biyata sintuhan inuwat. Pag-uwatan tuhan yung Quran. Na. Inuwat na to, amasa na to ini. Inuwat sin pagambulda. Inuwat sin kahalubiluhan. Arruju ila kitabillah. Subay kita niyo magbalik. Maun pabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan mga tay manghud. Na, indayaw sin Quran. Bang nato pangadyo ni Wansin hadis. Kita niyo mataas di hadunyan. Wayroon makatampan ka to tanyo harap pataas. Sin naggulal, Allah Ta'ala. Ampay paggulal si Mano siya, aun waktu madimut ka. General, manjari dimutun. Medyo manjari dimutun. In Allah Ta'ala, wang aun promotan niya, misan hisyo makaagpang, wayra. Way makaagpang, way makahapang. Dahil nga sabi ang mga tuhan, alupun na to marayaw. Pagguruhan na to marayaw, yung Quran, mahamon liay wansin hadis, sinjunjungan tani Rasul sallallahu sallam. Yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Haraak sin Allah Ta'ala, in Nabi, maghindo sin Quran, mahamon liya. Wal hikmah. Iwan, maghindo sin hikmat syara. Nain syara yaw nalom sing Quran iban sinadis. Nabang natuin niri agaron ini ni pangadyo na kabayaan sin Allah Ta'ala. Pangadyo na to hatari kakabayaan na to. Nagsusuntukin tao. Nagsusuntukin Quran iban Quran. Sabab papagsuntukon sin palangay sin tao. Ampay Quran pianaog siya. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ingkari mo magpangadyihaon. Mig kau rin nga kabinsanaan maun pakasanyangan. Mig kau rin nga katigid luman maun kau pakasawahan. Mig kau rin nga kahalulbiluhan maun paway hiluhala niya. Bihan mga tuan, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ang pamahaw ni Mano siya, dahi nga katigid luman maun pakasawahan. Nanguno pa yung mga tuan. Dahil nga sabab yan, inluna niya bang mo piya nga ding Quran iban hadis, ingan mo tuan, nakakawa kau simirasun nabi. Nakakawa kau simpusakahan na bire nga Tuhan. Nauno. Nagpusa ka injunjungan tanu Rasul sallallahu sallam. Lupa, hamak kakadto ka mo, mga tao ka mo rin sa buwangan, yatim pusaka kanyo lupa. Yatim pusaka kanyo building, hotel, hamak ka. Nagpusa ka, way. Sa mangda dahil kaibanan, sa piyo sakaan na kita niyo singkataan. Piyo naruning kataan po saka, mirasun nabi. Nauno yan. Al-ilm.
Dahil nga sabihan, al-ulama warasatul anbiya. Yung mga sila imingat, insyulagan, nahinang na sila mataod, imingat sing Quran, iban sin hadis, naka nila yung pusaka. Sila nin nakaka sin pusaka. Pusaka sintuhan taniw pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piag pusaka ka to taniw sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaran na to mga tuan, solution sin problem. Sin pusaka yan. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wala nagpusaka ka to, wala nagbin ka to dinar, iwan dirham sa innama warrasul ilm. Piag pusaka ka to, piag ka to, amo na tuan papagguruhan ng Quran, iwan sinadis. Di makasipog magguruway na buhuktan niyo. Di makasipog magguru malaas na kita niyo. Sabab may tabiyabay ta sin Nabi, minal mahdi lalahad. Dahil nga katagna mo, biyugsak pasikan, sambil nun, bangman nun. Inilong mo rin ako may ngat sumulat. Sud da karoon. May ta. Dihilan da kaw pahala, parihilan da sin Allah Ta'ala. Amoy nga tulong na naglilingkod yaon, nagkukulang yaon, misan siya natutog. Hasabab sin dumungog siya sin ilmo, nakatug na siya, rilin yung pakarayawan. Amin nga ito nagsisibyawan, parihilan pa pakarayawan. May kanhat siya si Mid. Ay ikaw imelong muri na ako makasulat. Dungog kaw. Hari na kaw makarungog, lamod kaw riddo. Dihilanda kaw pahala si mahasud si mahatinggi. Sabab lima mud kaw pagpangadji sing Quran iban sinadis. Kaya sabihan, uy mahinang murison. Hinrison mo katantan, Paul. Na, ampa, di malupa sing kabuhi na to, malamay wambukon. Alupon na to pangadyunin ilmo ini. Sabab amo inin, hikahalulay sim problema. Laumbay, hagwabay, pakatiluakan. Sambil dunya iban sin akhirat, amuinin hipaghalulay sin problema. Na. Yan mga tuan. Dari nga sabi ato mga tuan, ang bukmasa, in Abu Hurairah, kalabay siya rin nga tabo. In kisya ni kay nga tan sin tao kata. Sabang kilon na to. Paglaway na rin nga tabo, ni nagiri, ma'ajadakum ya ahlasuk. Mga tau-tabulong na makainu-inu kamu yan. Meta kamu yan malamabihan. Yan sadya kamu kimukuro hatabo yan. Hinagi si mga tabo-tabo. Mabalo kaya Aba Hurairah. Majak, uno pagyanon mo yan. Wilong nagkadto kamu. Yadto na nagdihil pusaka. Biyahagi na sinabing pusaka niya. Masjid. Nagdihil na lang na. Kana kamu patakuzuna nasibakum. Kana kamu madtusin suko niyo. Na yung mga businessman bangikasin, biasaan sila lakud-lakud. Nag-uso si mga tao. Imbinin, na tiambul, na miyadto na nag-uso. In Abu Hurairah timagad. Waka pa Abu Hurairah hatta raja'u. Doon da siya timatakan. Tiagaran niya si makabalik. Kabalik man, biya pangatud niya malam may mga tat. Hinagisin Rasul, hinagisin Abu Hurairah mga tao. Mabalok. Hinagisin mo, ya Aba Hurairah, ma nara syai'an. Yung pag-ano mulong na, wayroon kita na mo ununo. Wayroon dito nagbahagi, wayroon ununo. Ito di kita ni misan uno. Amuraw-law nakita na mo riyadto. Yadto rito nagpangadji, yadto rito nagbabasa, yadto rito naghihindo. Amo na sa tulong na yung pagyanon ko. Nagbahagi na. Huwag ituan, nakakawa misan ng buhok. Renga sa babian mga tayo mangud na mo. Dihilan na to waktu, marayaw. Dumungog kita niyo marayaw, masya kita niyo marayaw, matawd na. Yan yung kataan bahasa kaya sulat. Kataan bahasa yan na kaya sulat yung Quran iban sinadis. Sama dya, wayron kakawukot sinatay sintaw masya. Amo yad din maksud niya. Wayron kakawukot sinatay sintaw masya.
Na mga tay mangud na mo. Pahuguton natin pangatayan na to. Paghuguton na to imingat sinyaon. Bat bang bukon pasalan sing Quran iwan sinadis, lunon na sintuaning gumi. Ubos na mga tuwan. Sa lugay si mga tao, ang pamamawag bugay ni, tumpukan tiyo-tiyo na di palubuhunin. Dahil nga sa biyad to, mga tuwan, ayaw na tulog pasunin kabuhi na to. Bangin pangaluptan yung hakawa sa iwan sinsin. Kiyasan yang singkitan yung sa tiyo-tiyo dayan, tumtumun na to. Bangyang katapilan sin ilmu. Biyeta sin Quran, iwan sin hadis, sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamuna, iwan kita niyo na, iwan sila na, intimap pa sin karayawan. Dunya sambil padlaw akhirat. Sabab janji sin Allah Ta'ala. Unin beta niya. Innal ladina amanu. Alladina amanu wa kanu yattakun. Sa surat Yunus. Mga sila bariman matan. Sa taing kaunan sin pagkabariman nila. Nagmabuka sila patuhan. Himinang sinda akaniwan kuyag. Limayo siliangan kalna buka hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Janji sin Allah ta'ala kanil. Lahumul busra. Aun kaniw kakuyagan. Pula ming kakuyagan, makakatawasan. Sa intaw biyahon, di namisan kumatawa kuyag, di magpabisto, hitaw niya. Ang pakita lang narikabistuhan ng mga kakuyagan ta. Turayan tuhan. Kaya lupahan nila yung baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala, tumawang siya haipon niya. Sa lugay sinipon niya yaon impanawang niya pagkahin niya yaon in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabangkaw na nabang. Amin tatabangan mo sadya kabayaan mo, wala duning kabayaan sin Allah Ta'ala. Diuro wala lain tiabang, diuro wala din na nabang. Biyasin masa na to ini. Bang sayun, subay kukan ni manabang. Kukan din tatabangon. Ampeng bihon tuan, nanunok na nanabang, susuk na anin tatabangan. Tuya. Na. Hiyad to mga tuan. Suway na to alupon ng beta. Lahumul busura. Aong kanila kakuyagan. Nauno ba ang kakuyagan ini? Naintiukod sa sintaw yawon kuyag sintaw iwan tao. Kuyag niya material. Imbar iman, kuyag nakaperform siya daakan sintuhan. Imbar iman bang siya ubos nagsambahayang kuyagan. So magsambahayang kuyag, ubos magsambahayang kuyag. Dahil nga sa babian, yari biyayta yung sipat nila, simbar iman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit pil hayatid dunya wa pil akhir. Pahukuton sin Allah Ta'ala yung panindog simbar iman. In pangatayan nila, in pangatod nila, in katan kignot kuhiwal nila, pahukuton sin Allah Ta'ala. Di ikaw tuan makapahukut, amin ikaw sadya. May taaw nagkukontrol kayo mo, under control kita sin kawasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayman ilmu nila, nag-control na sila simbaran nila. Control nila ng pagkahin nila. Control nila yung katantan. In control in original, Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila na piyagrespikan. Tayo manghud na mo, lahumul busra. Janji kato sin Allah ta'ala, aun kaniyo kakuyagan. Lahumul busra pil hayatid dunya, aun kaniyo kakuyagan diha dunya. Uno. Makakuyag santuan yung maglasa, kabayaan sintuhan. Ayong paglasa sing kasubulan biyahon, way pahala kata, ibang kabudyangan. Pula-pula mo yung subul matug, mag-good na ita kabudyangan, imbudyang mag-good na ita kasubulan. In ama nila, in ina nila, in kampung nila, way sa mag-good na. Iskandalo. Yung panghati na to, in iskandalo, yun sa jahaman nila yaon. Sa kalituan sambil paglasas, sinanaka po na to na hinang iskandalo.
Nari bang didtuin ilmu pagla sa mabarakan. Nakahampitin tao buko ni siya isa niyara. Sabab hubbullah, lasa kabayaan sintuhan. Hubbullah lil insan wa hubbul insan lillah. Lasa sintuhan ka to, iwan lasa tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini kato, lasahan tada sing kita ni magkahi. Amo yan, mga tayo mangod na mo. Yan yung kakuyagan. Buko ning kakuyagan pag kita mo sina mo na yaon. Di da kaukugan. Pag kuyag mo, limited da mga pilasikan, da mga diyaman da. Ampayng kuyag, sinatay, magrida kau hakabayaan sinallahu ta'ala, non-stop. Natutug kau, kuyagan da kau. Pagbati mo, kuyag da kau. Wihaon, matug susa. Pagbati, ganap susa na isa. Ang pambari manuay. Matud kuyagan, magbati, halom da kuyag. Isan way sin, hun. But wayroon nabi piyarasin Tuhan nagdarasin. Way. Mainkan kagunahan. Wayroon nabi piyarasin Tuhan piya kari nagdarabulawan. Mainkan kagunahan. Sa gawa buko na mo ting kagunahan ng bulang buo. Ing kagunahan Tuhan. Mag-ingat-ingati in ipon, iwansin, tag-ipon. Bukon mag-ingat, imbulawan, iwansin tao. Inyaw na first class bulawan. Inyaw ni Musa, inyaw ni Kumala, inyaw ni Uno. Na okay na, misang ka rin makawak Musa, aon na kampung mo Musa, aon dala siya mo Kumala, aon dala siya mo Intan, jukop na. Tayo manghuda ka ma. Lahumul busra fil hayatid dunya. Giyanapan pa sin mahasot. Wapil akhira, aon pa kanila kakuyakan hadlaw akhira. Wala nila pakikita din kakuyakan yan. Mala aynun ra'at, wala udunun samiat. Way pakikita. Way pakiarungungan. Turayan mga tuan. Dahil nga sa wabiyad to, inluna niyarayan mga tuan. Alupun na to. Inilmo. Aming Quran mahamulya. Sabab ubat singkatan kasusahan. Ay nakaw magbaytaw no naman. Sa biyayta na kay mo ubat. Hisin nagdiagnose kay mo dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaytan ka, ay nin ubat. Ampay sakit, ay nakaw maguno. Sabab di mo na-recognize. Ubat takabur Quran da. Ubat igil yaon da. Na in agi sinhabuk imam. Ibnul Qayyim. Rahmatullahi alayhi. Hisiyo-siyulong nen tao. Di niya'y pag-ubat imbeta, sintuan ubat, di na siyan may galawang sakit. Na yung panghati na ito yung sakit, kumangin parasahan. Aon sakit, balug-balugan kita niyo. Sa halawang sakit. In pag-ubat hayan, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan tayo mangudlam. Na, mag-uus-uus kita niyo. Sabab haupin waktu na to. Diyaon, marayaw pin pangdungog na to, marayaw pin pangatod na to. Marayaw pin pikilan na to, hasusungon to. Matod bata bago. Bata bago, pamangin ng pikilan, mangin ng pangatod, mangin ng akal. Di na sinupon, singkalam, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Takbawan na to yung mga bihad turagbos. Ay kita na mag-ihanda, kabaya nila na. Sabab aun beta kato taniw sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimin palaysa minna. Siyo-siyo rin kato taniw. Di na to dihilan halga. Rijikun na to yung naghapin, hindi mato pagkahin na to. Sabda sinjunjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun siya lamud kamo, laysa minna, bukun siya lamud kamo. Aming kato na to sadya mumusun na to, kato na sadya ayurahon na to, sin makaraos kita niyo, magparuli kanila, misanda kuman pikilan, misanda kuman ando kailo, wala na to yato hinang.
Baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna bukun siya lamud kamu. Nabang kita ni bukun na lamud kanila, kansiyo na kita ni. Kaya sabi ang mga tuan, ay kita ni mutas dengan ilmu ini. Ayaw kita ni mutas dengan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, sabab in siya naraak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga tuan, ini patubtubon na mo dito yung pangadyan na to, ini asalda na biyana sinagi, ini ayaw kita niyo masumo. Umalup kita niyo sin pakaradyaan, impagtuyo sin mga katawtay manghuran na to. Amin nagpaawon sin amo, impaglingkod-lingkod na to ini, ayaw na to lupason. Ingkato tanyo rumungog dakuman kita niyo, yang kita niyo kabaybayan na to. Yung mga katawtay manghuran na to, nag-initiate sin parakala ini, Nabiya dagbus ang kahunit sa sumagawa, misampa umbihad to. Yari nila rahin ang impakaradyaan, bang mayan, makasud, maun pamayway sing kamu, hari na kamu umalup pahisiw-siw, yang kamu pamayway nyo pa kaniya, dumagpak na maun kaniyo, impang hindu sing kalam sin Allahu Ta'ala, Iwan hadis sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan, tabitun na mo, kamu magsama-sama kita niyo, imingat, sin hipapaingat kato taniyo sin Allahu Ta'ala, magparuntungan kita niyo temporary riya dunya, lawi awla magparuntungan kita niyo kakal hadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dito na sadya salam doa namo, hamanga kakasinamo, hamanga taymanghud namo, langgong namo nagtag-ipon di hababaw singgumi, nas'alallaha Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana jami'an minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yadto na in pangadyan sin kita niyo, bunga sin pag-iman. Alhamdulillah, murah-murahan. Hambok-pahambok na yung katutan niyo, nakapuso sin bunga yadto, insyaallah ta'ala. Bunga amoy in biya na sinakin niya yadto, di hadun niya ini, na in yadto, kuwan sadya, panambil-sambil sadya. Harito hadlaw akhirat in yadto kakkal na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amad to in, ini muhuton na to, iwan tuyuan na to, pusoon, baba kita niyo aun kabuhi, baba kita niyo aun kasay, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan mahuli, tukbal na mo, ingka sila sa pakatan, ni maalup ka mo waktu ini, salam doa ka niyo, mga katawtay manghuran ha agama Islam, murah-murahan na sadya, in pakaradyaan na to ini in kami, tumaabit ka niyo, manghindua, apa Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayan, laung ta lumanyot in programa sing kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dahil hapagtulong tawang sin hambok-pahambok din kato. Taniyo insyaallah, bukon saan mahunit, amuin maluhay in pakaradyaan bang nagtutulong tawang insyaallah subhanahu wa ta'ala na sampay pa mga sila yadto ha ini laung ta umuntas na tawid biya na sin lupasog tawi-tawi basilan salam doa arisab kanyo roon hayan damikyan da isab yari ha katilingkal sin hula Pilipinas ini aun da isab nag-uukay sin amoy in programa sin kita niyo ini hauno na sa binaybayan, amoy in nakaukab, salam doa kanyo katantan, mga katawtay manghuran. Damikyan, yadto ha, ini ansipak dunya yadto, mga hula Arab yadto, in sila nag-uukab sadya, sin amoy in channel na to ini. Sa artain mga sila yadto, ando kaylo, na amoy in biya mga kabtangan sa rayaw-rayaw, maluoy wihan, biya mga hikakuyag si pangatayan sing kita niyong katan, damikyanin sila yad, tulong niya magsukul tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin napikil niyo yung mga yan, amuin, misan ni ini kami yariha, ini hula ini ng lalag kabuhianan, yari miya mabut marikamo, in suara sin ini Islam, amin, dahing hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan mga katawtay manguran, salam doa kanyong katan, doon na Saudi Arabia, katiloakan niya na, doon ha Qatar, ha Kuwait, doon ha Dubai, iwan na sin ini kaiwanan hula. Amin,
wayron pa long tawi ang mga nakabati ing kaiwanan bihan, way pa biya mga biya mga bang ibarat biya mga ini tanod dia kung wala pa nakatanod marikamo, mura-murahan, insyaallah subhanahu wa ta'ala susungon, amuin sumaplag na pakatan. Damikyan, maripa Brunei, pa Indonesia, pa Malaysia, salam doa kaniyo mga katautay manghuran, insyaallah subhanahu wa ta'ala biya ni sinagi, kalo-kalo in pakaradyaan na to ini, amuin kumakal, misan kami rin yung nakakitaan ini lokal ini, na imbi amyo muhot sing kami, amuin mag-anak apo, long taon makasubli kamo, dumasim pakaradyaan ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala susungon. Damikyan salam doa kanyo katantan. Na doon na hadyahan, tumubtub, ibalik ko pa ko na to kalasahan, amuin magkatamsin, amuin pangadyan na tuhain doon, sarta ing kita niyo katan, magad long tamang hindua, amin buton na to pa Allah subhanahu wa ta'ala wang man kita rihilan taufiq kaadlaw ini atau hawak to ini supaya ingkatan nakawa na to dahil pangadyan nito amuin kapag ang lautaan na to marayaw sarta amin uun na to paginawaparan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala sa wabinyad to hikahalulaysin ini pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hikakugdan sin hinang na to Patuhan Rabbul Alamin insyaallah ta'ala fal yatafaddal syekhana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.